wowluɓe ɗum ɓen sahaba ɓen fada fof ko ɗon ɓe yaari. woɓɓe goo wi o woye ko kontete ko gootal. ɓen noon kadi waɗi calɗi ɗiɗi, woɓɓe inni ko gootal ko ba'in, woɓɓe inni ko gootal raji'i. Ibnul Qayyim no yaari ɗon, no sembini ɗon, no wakkili, no tambiti ɗo moƴƴi kanko Cheikh al-Albani, eni kasir min haqiqina Imamu Shawkani e woɓɓe goo kamɓe ko ɗon ɓe yaari ko wonde ko kontete ko gootal. sabu ɓe wi kana at-talaqu الثلاث في عهد رسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر الثلاث تعد واحدة، حتى قال عمر إن الناس قد استعجلوا بشيء كان لهم فيه أنات فهلا جعلناها ثلاثا فجعلها ثلاثا. haala juutuka ka heƴata ɗo so ƴetti ɗo ko kowla ɗon kon ha bimbi fayda e gaynata wo accitalle tati, fewndu nelaaɗo e fewndu Aboubacry e fuɗɗode lontal Umar, hari tati ko kontete ko gootal. ha Umar ari inni he ɓe yimɓe ɓe hawjiri hunde nde Allah waɗannoɓe ɗo yaajende ko hayre Allah numdi alayhi, hay waɗanen ɓe ko ɓe wi ko. on tumati o waɗi ɗum, o wi joni tati on ko tati, a wi tati min ñaway tati. ɗo wi'uɓe wonde tati on ko tati kontete, ɓe wi'i ko fandaɗo hari yimɓe ɓen fewndu nelaɗo e fewndu Aboubacry e ha e fuɗɗagol lontal Umaru ngal, hari ko yimɓe ɓen gantinɗo ko watta ɓe wi mi akkitima tati, mi akkitima tati, hari yimɓe kañum ko gotal wat mi wiyata mi akkitima gotal, mi akkitima, hari ko ɗum anda. ha noon no andi kono pottodira e nelaɗo wo ko noon finde nden lofiri. ha joni yimɓe ɓen woni hawji tawi hakkitane maɓɓe e hakkitirgo sunna, ɓa hakkitirgo sunna ngol ko yawi mi hakkitima gotal, fewno laari ko noon. hadis rukana haala ɗuuɗu kano nder ton, min wawata wadde tahqiqi ɗo fof, kono min komi jiccini kon wonde si on tigui anni tawi kanko ko annino ɗon mi hakkitima jeɗɗi ko taɓe yitudu aduna ta intervention waɗe few, o annike ko jeɗɗi, o wowli jeɗɗi en kontanaymo tati, mana o goɗɗo wiya ɓeygum mi accitima tati, tawa himo fiɓi ka ɓernde makko wonde ko tati o anni fiwo taɓe yitudu aduna, haray ko tati konta. amma so wowliri tun tati mone ma hulɓingol ma o anda kanko mo sikka kanko cergal no wawa enen fulɓe goo ɓe anda ɓen ko fanni on tigui no seytinde mo akkitude, fanni mo tottade mo hettude hayso woni laabi temedere, kono o anda oɗo en ƴettanaymo gotal. o tafsil ɗo min ko oɗon ɓuuri hoolade. on kanko wiɗo ɗum ɗo on kanko andi ko honno o annino, si o anni koɓe sertu fewta ɓe yitudu aduna, waray kontante tati wonde ɓe yirta ɗo e gorko ƴettoygol mo accitamo, mamma e accamo o ƴamita kadi. si tawi ko human binne o anda yunde, kanko mo sikka ɗum fof no faala on tigi faala o akkitita ɓeygu makko, en kontanema gotal. wa billahi tawfiq. السؤال الثاني عشر: من أدرك الثالثة في المغرب فقد الركعتين بالجهر بالقراءة. woko goɗɗo juulayɗo o ari o tawi almami ka darde tammere, ɓe heɓiri nden ɗon, kanko woni arnere makko nden woni tammere almami salmini, o immi nden heedde ɗon o jangi fatiha e simore o feññini, o immiti kadi o addi sakkitinde nden o waɗi fatiha e simore o feññini, o wi he taw si bone ƴaŋalimo, bone ƴaŋalimo si tawi ko ka madhab imam maliki o ƴetti. imam malik ne jogi riwayaji tati: alqada'u lmutlaq, ko ɗum ɗo woni alqada'u lmutlaq, mo jogi al ada'u lmutlaq, mo jogi alqada'u fi l aqwali wal ada'u fi l af'ali. mi mana ɗum ɗo julde makko ne bonali no wa joni se wi ko ñamande tun komo yoɓude ñamande, ko o ñawli kon ko darɗe ɗiɗi janganade fatiha e simore feññina jokkidira kadi. idan almami salmini, mana joni kanko ko kallanni ton ko fuɗɗoroy kaka calɗi ko ton ko oni e iwrude o arda ka bindere.
joni ko tataɓere nden ko fuɗɗori mo arde noon joni o heeɓi tataɓere nden joluttani mo ɗiɗije ɗen ɗiɗije ko jangganaɗe fate simore feññina jokkedira ɓe ƴetti riwaya wama adraktum fasallu wama fatakum faqudu riwayatu sunan laɗo sala sallam maki si tawi on arde e julde on nani no darne wota on dogu yaare yaadu moko ba ko hewɗo on tawɗon almamino julde kon juulide e makko so salmini ko tawɗon ko juuli e ɓawa makko ko yoɓon ɗon ko yoɓugol sa ñawlike 1000 francs ko heɓ 1000 francs ɗum woni riwaya ɓen ɗon woni ngol konngol ɗon konngol ɓurgol sellude ngol ko wonde sa tawi sakkitirnden ka futuro waɗu ko nden woni go'aɓere ma nden ko ka fuɗɗode ka bindere wonɗa ƴawrude si almami salmini joni an konto a heeɓi darde ma arnere ka futuro ya immana darde ma ɗimmere ka futuro no wawi so ko an tu woni e juulude ko fate simore janggata waɗa ruku ɓantoɗa waɗa sujudeje ɗiɗi jooɗoɗa tayyoɗa ɓay ko ɗimmere ma nden sa jooɗi ka taƴi ke immonoɗa noon tataɓere ma futuro tataɓere futuro ko fate tum janggete suuɗe jangga fate tum suuɗa ko ɗum ɗo ɓuuri sellude ka riwaya ko ɗum kadi ɓuuri welde faamude kono noon si on tigui waɗirino ɓe no wiraɗa noon bonnata julde nden amma ko woni mashhurul madhab on ka madhab imam malik woni ko lolli kon ko alqada'u fil aqwali wal ada'u fil af'al bimana jande nden a feññina daɗɗe ɗiɗi noon jande nden a feññina waɗa fata simore kono a jotto hakkude majje tayyoɗa haray ko ɗum ɗon woni masalan wa billahi tawfiq su'alu thalith ashar غامر حتى دخل أوروبا فكذب لينال الإقامة فما حكم المال الذي يكتسبه بموجب هذه الإقامة التي كذب للحصول عليها كونتو ناتي دو كلانديستين فولو فالاني دو ها هيوتو إيروب ونافوا لغال وياري ko imma kala ko ukki no gerdi o hewto Europe o ɗaɓɓi kaydi ndin o waɗi fenade ɓay yimɓe no sikka si on tigi fenali haaju makko marsata o inna yummakko e ɓe makko fof mayino kanko tun ma hari kanko ko e leyla ɓugo sorti ko eyi ɓe laamu ngun politicien ɓe ɓen ɓe falammo warde an mi ɗaɓɓa tum penali mo walana giigi o tanƴini giiɗo si o holli ɓe giiɗo ɓe yurminamo ɓe jonnamo kaydi ɓe yurminamo ɓe jonnamo kaydi hoolagol ko o wi ko ɓe jonnamo ndin kaydi e hoore nden fenade ɗon o heɓa séjour o gollira on séjour o golla golle dagiɗe yarli haray ndin jawdi ndi o heɓata ɗon haray no daganimo ɓay iɗen andi lasili on ko fenade waɗi ha kaydi ndin heeɓi oɗo ko wiyetemo yo tuubotoro Allah yo Allah yaafamo bakkatu ko o mawni wo si on tigi tuubi o laɓɓini o nisiti o anni ko wattata Allah yaafoto bakkatu kono pellet tewagol fena ko bakkatu laɗo maki alaykum bisidqi fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم وي مي يامري أون غونغو غول وولو غول غونغا مي يامري أون غونغو غول دي كحالا مون سابونا غونغو غونغول نباي أون تيجي ديغري موƴƴere kulol Allah ɗum ɗon nabay on tigi aljanna mi rentini on fenade mi haɗi on fenade sabu fenade naɓay on tigi e bonki naɓay ka yiite o wi wala yazalu rajulu yakdibu wa yataharra alkadiba hatta yuktaba inda allahi kadaban neɗɗo seedatano fena fewna moƴƴina penal ɗen tafa ina ɗo no ɓoyli tafa pentira makiya mawla ha yiɗo woyna no ɗum ɗo mi sikkitaki ha Allah windamo ka makko ton oɗo ko fenowo kono si tawi o faggitoyke jawdi ndin e laawol dagingol o yeeyali condi ndin toon o waɗali mikmak o gollu o yoɓa ma ɗum o yeeyi sooda
no jorta hara ni jawdi ɗon inchallahu hara ndi dagi bakka to fenanden to no feere kono jawdi ndin hara hindi dagi en torki allah yo allahu yaafo faljireji ɗi wabillahi tawfiq. سؤال الرابع عشر تريد أمه أن تخصه ببيت وبقعة هبة دون أخته لأنها غير مستقيمة. oɗo ko landi ko gorko yumma makko no faala hertinandemo galle hiɓe soodi leydi darni galle toon e nder darnugol galle ɗen kanko mo jeeya e wallitiɓe mo jogii jajirawo makko on feewiraali ɓe yangike ha fiyo artu ka laawol peewal kono fayda ɓe hippaali mo jomba noon joni noon yum makko no faala windude ndun suudu ɗon e leydi ndin e inde makko kanko mana konti hokkugol mo est ce que no dagi dagaki ka neɗɗo hertina ɓiɓɓe muɗum e dokkal ko wayi wano noon ko ɗuuɗiri noon hara ɓiɓɓe luttuɓe heɓali ɗe gandi Bachir ben Nu'man o arno kan laaɗo sallllahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo miɗo faala waddema seede wonde mi okki oɗo Nu'man oɗo jardin an kaarijo nelaɗo maki ko oɗo tumarɗa ɓiɗɗo o inni o lamari ɓiɓɓe hoɓɓe goo o wi ɓen ɗon fof a waɗaniɓe sifa ko waɗanɗa oɗo kon o inni o woye o inni ashhidu ala hadha gayri ma la tushhidinu ala jawrin o wi ɗum ɗo seedin ɗum goɗɗo goo haranamin e riwaya goo wi ta seedinan tooñe ɗo ko tooñe idan haray o hana wadde ɗum si tawi ko pihoyto sokoy ella ala ɓiɗɗo ha to yinde o waɗanama ɗum ɗon pihoyto sokoy kono ko janɗi kon fotaka e ɓuɗɗodinede wa billahi tawfiq. sualu khamis ashar متابعة الإمام الذي يوتر بثلاث متواصلة وهو يريد أن يتنفل في الليل woko goɗɗo almami maɓɓe on kañum juula e witiri on tati jokkidira joni noon ko feeñi ko nandi ɓe juuliday witiri on jama joni noon so jokki almami on kanko noon mo faala nafoygol jemma te almami makko on ɓe juulay tati witiri on ko tati ɓe juulta jokkidiraɗe joni so juuli ɗiɗi kanko yo jooɗo habboɓe ɗon ha ɓe adda tata ɓerde ɓe tawamo kawo jooɗi ɗon ɓe tawi yoɓe salmina fiiwo ta o waɗu witiri hara ko ɗum o hombirota julde makko nden jemma ɗo emo suɓina hakkunde o jokka ɓe heɓa tati ɓe jooɗo ɓe tawi yoɓe salmina o immo adda wonde wonna mo chafi wona nayaɓere o tawi o salmina on tumati o waɗali witiri kanko so immo ko jemma o juula ɓeɗe ko Allah taginanima ko on tumati ton o hombira witiri o hino sella ka o jokka ɓe ɗon o waɗa witiri fes o immo jemma o naafa ha ka o faala o hara waɗali witiri nelaɗo men sallallah alih w sallam naafayno ɓaawa witiri ari hadisaji selluɗi ken himo naafayno ɓaawa o juuli witiri ko woni o fillita ko witiri on kadi laɗo maki la witirani fi laylatin witirije ɗiɗi ala e nder jemma goto si tawi noon o jooɗi ke ɗon kadi o habbi keɓe ɓe addinaɓere maɓɓe nde tataɓere maɓɓe nden ara ella ɗuɗa ha kono ko hani hara waɗali ɗum ɓay laɗo maki innama ju'ila l'imam li utamma bi almami ko wanna ko fiyo ñentine yo almami no juulde an hiɗa jooɗi ɗa habbimo ɗum haray ko ella kono nawdema bonnay so jooɗi ke ɗon kadi o habbi ke ɓe tawtima ɗon ɓe taƴi ke ɓe salmini haray o heɓali waɗali witri kono ko ɗi laawiɗa ɗiɗi ko ɗin noon ɓuri moƴƴude wa billahi tawfiq. سؤال السادس عشر حكم الصلاة بأذان المذياع قبل أن يؤذن مؤذن المساجد. ɓeɗo ko landi joni si tawi wano ka radio on tigi nani no noddinama ka radio kono juuliɗen ka quartier e ka takko ka woni ɗon ɓe salli ɓe noddinale puisque no sella ka o juula o maho e ko radio o noddini kon ore nangue muti mboɗe mboɗeri ni ko mboɗe ni o to telen ka hirnangue si tawi o felliti nangue muti
ko feltugol nange muttugol ngol ko ɗum ɗon waɗɗinta juulugol futuro ko ɗum watta ha wagtu o naata nayi ko noddinani ɗum sa joni ara joni ka noddinowo ala joni ayinnayi ko be to manaɗa noddinado si juula futuro watta akkudu min anna alchamsa gadi garubat walmagribu gad dakhala ɗo haray si tawi on tigi ka radio on woni ɗon ka noddinte ɗon ka studio radio on woni ɗon ko e leydi wotiri ani wagtu maɓɓen ko goto mo wawi mahade e ko radio on noddini kon o juula amma si ko e leydi wondi gondi tawata kanko ka o woni ɗon e ndin leydi ka radio on woni ɗon e wagtuji maɓɓe ɗi no lutodiri o mahata ko e ko radio on noddini kon mata no wawi joni hara kanko ka woni ɗon e ka radio on woni ɗon hara wano leere no hakkude maɓɓe andi ɓen ton kamɓe futuro heeway hara kanko futuro heewali ka makko kono sawi ko e saare wotere haray mo wawi mahade e ko radio on noddini kon kanko o juula ɗon si ɓe noddini tun o juula wona ɓe o nana salli ɓen ka quartier makko so acci ha salli ɓen ka quartier makko noddini si juuli o juuli ko ɗon woni ɓuri deƴere wonki nde wonno andugol pellet waggu to naati ɗum ɗon ko ɗum ɓuri moƴƴude ɗi juulgo har no sikki sakkanni wabillahi tawfiq sualu asabi ashar wa huwa al akhir العادات التي تجري في البادية لابتداء الأطفال التلاوة وصنع قصيدة وتوزيعها إلى آخره ngal landal ko landa sakkitinga ko ñawore toɓɓangol fayɓe ɓen no andi ɗen noon fuuta ɓe unay cobbe ɓe nodditamo ko baaɓe pay kun ɓorne kun windane ko alluwal kun tumbe hakkude mo ko baaɓe awa itte ɗon ko homɓe fuɗɗotomo fiinude wonne cobbal moranagal cobbe sendite honon nde ñawore ɗum no dagi ka dagagol yamiraka haɗaka laalla waɗiɓe ɗum ɓen ko waɗiri ko none e teddingol alqur'ana e none e rerɗingol fayɓe ɓen fiyoɓe wakkilo ɓe janga ko kado no wayi joni wano ko lekkolji ɗin watta kon ka fermeture ji lekkolji ɓe waɗa kadoji pay koye wonande pay koye gañi koye won 5 premier ɓen wo suusingol ɗum ella ala mum no dagi ɗum ko noon kadi ke sahingol fof ko gotum wota on tigi fiɓu tun wonde si ɗum non waɗaka haray pay aray pay ko duwaka janggude mara ella no e muɗum la ko aada sonti waɗi ɗum o anni ko teddingol alqur'ana ko suusingol pay koye joni pay kum sawi kum ɓornama conci labaɗi kum addama hakkude makko baaɓe kum teddinama ɗon kum fiinama kum jonnama cobbal molanagal pay ko luttu koye fof haare no jiñi kañum kadi min kadi sallah jaaɓi min kadi domi toɓɓay min kadi mi toɓɓay ñembidire bano waɗama ko ñembay ɗum ɗum haray ko sadaka e sadakaji haray ella ala e muɗum wota sikke noon kay si ɗum waɗaka haray ko ella si pay kum ɓannanama tun kum jangi kum fuɗnama jangguede alifum mbawum tawum sawum haray na kadi ella hay fus par ce que ay nokku ka windi wonde ɗum ɗa e waɗe ala ko min baabi al'ada alhasana torki allah hawrige sawaba haray ko ɗo wonnege darade hande torki allah yo allah moƴƴingal haaleji men ɗi yo allah ittangen andeji ɗi allah okkore faadeji men daggiɗi ɗi yo allah waɗu en julɓe moƴƴuɓe natoɓe aljanna wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin ɓe kam mi gaynani en ɗo na to joni waɗane duwa on ono